Қайырлы ақшамлар, бүгін Қырым-Ышғалының 658-ші күні эфирде заман. Сіздер үшін студияда Шевкет Аматулаев жалышмақта. Қырымда екі қырым татары ғайып болды. Руслан Ганиев и оның досты Арлен Терехов. Бұл ақта Межлис рейсінің бірінші мавины Нариман Желял білдірді. Оның сөздеріне көре бұл керіч сакенлері олар түневін жойылғанлар. Пеллеке екісі де дин күткен мұсылмандыр. Нариман Желял қырсызлық ола білгенні истисна етмей. Вчера, 15 декабря, в районе 7 утра, это по словам супруги одного из пропавших, Руслана Ганиева, он выехал из дома, сказав, что хочет навестить родителей, после чего связь с ним пропала. Когда об этом стало известно людям, и они начали обзванивать его друзей, знакомых, чтобы выяснить, может быть, он находится где-то с ними, выяснилось, что нет связи еще с одним его другом Арленом Тереховым. С утра Руслана Ганиева видела супруга, Арлена Терехова видели накануне вечером, друзья. После чего ни одного из них никто нигде не заметил. Оба характеризуются как очень спокойные, верующие, как у нас принято говорить, соблюдающие мусульмане. Ну, у нас в Крыму разные есть версии. Самая ходовая, и об этом, по нашей информации, уже правоохранители думают, что они, как соблюдающие мусульмане, могли поддаться каким-то вещам и отправиться на Ближний Восток, там, где уже неоднократно, скажем так, жители Крыма выезжали. И у меня такое ощущение, что если они не будут найдены в ближайшее время, то эта версия будет доминирующей, скажем так. Но я прошу не забывать, что есть и другие предположения, например, как это было с нашим соотечественником, который был, по словам свидетелей, фактически выкраден сотрудниками полиции в микрорайоне Фонтана в Симферополе. То есть отсюда мы можем предполагать все, что угодно. Қырымдатар халық лидерлері ярын Түркия елбасшылығынен көрішежек. Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров Қарадеңіз регионында олған вазиетні Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоганове баш Назир Ахмет Даутоғлынен музакер етежеклер. Бұне бәрабер Қырымда олған проблемаларында көтережеклер. Украина Назирлер Шурасы ишғал олынған Қырымға малве қызметлер берілмесіні тоқтатты. Бұл ақта кеме топлашуында баш Назир Арсений Яценюк білдірді. Оның сөздеріне көре, бұл қарар 30 күнден күч алacak. Ярмадаға электрика бермек яда бермемек қарарыны Украинаның қапсызлық ве Мудафа Милли Шурасы қабыл етмек керектір. Я розпочну з надзвичайно важливого рішення. Це рішення уряду щодо обмеження постачання продукції робіт, товарів і послуг до Автономної Республіки Крим, яка є українською територією і яка є тимчасово окупована Російською Федерацією, і відповідно з території Автономної Республіки Крим. Відповідно до рішення Кабінету міністрів України, яке згідно з законом про вільну економічну зону Крим набуде чинності протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення, забороняється поставки робіт, товарів, послуг за всіма митними режимами з тимчасово окупованої території на іншу територію України та або з іншої території України на тимчасово окуповану територію України. За винятком особистих речей громадян, соціально значущих продуктів харчування і гуманітарної допомоги. Щодо постачання електричної енергії, то таке постачання може здійснюватись виключно на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони. Сьогодні уряд прийме це рішення, воно буде оприлюднено і через 30 днів це рішення набуде чинності. Энергокопыр ішке түшірілгеннен бақ жойылды. Қарымнан ұрыс мемуриет регионларнен өткерген селектор кенешіні кечіріп оламады. Кубаньдан Қырымға энергокопырның екінші қысымы ішке түшірілген сон, бақ аппаратурасы яңы пештен шыққан. Аксиона физатына көре аппаратура қуанғандан бозылған. Ярмаданын электрик ағларында қазалар девам етті. Ялтыда бір қач подстанция іштен шықты. Чоқ қатлы евлер ұшқысыз қалды. Ақярға есе сыңырланған электрика етмей. Рус хакимиеті білдіргенне көре проблемаларына чезежеклер. Беллеке Қырымда ноябрінің 20-сінден башлап февкуледе вазиеті чалышмақта.
Февкуледе вақты ішіні тоқтатқан ширкет ве мөйсе хадимлері геже ве ратлық күнлері чалыша жақлар. Бұл вақта Қырымнан Рус Девлет Шура елбашысы Владимир Константинов білдірді. Оның сөздеріне көре энергокопырның екінші қысымы бағланған сон ярмаданын чоқсы ширкетлері өз ішіні башлаған. Енді есе хадимлер үш апталық ратлықны тазмин етмек кереклер. Русия қанунсыз Украинаның деңіз иштимаи зонасында өз бұрғу платформаларының ерлештірді. Бұл ақта сыңыр қызметшілері білдіре. Евелсі бұл платформа Қырымда Украина емайысында еді, ләкин Русия ешғалінен берабер платформаларыны да тұтып алды. Меселені чезмек için Украин сыңыр бекчілері екі арби геми йоллады. Тәфсилатлы жа Невбете келеп қамызда. Екі дәне газ борыларына вышкабойка оларақ танылған донатмаларынан русиялилер Одессадаки ишғалі олынған Қырымға яқын кечірділер. Кечкен сене Петр Годованец ве Украина борыларына Кремль ярмаданен бирабер озима есіне қошты. Шымды оларнен бирабер ишғалчы акиметі дабыр Украинадан қырсызлаған Таврида платформа борыны ерлештірі. Ал азырда Украина сыныр берчілерінің имаесінде бұлынған гемі незарет өткірі. Впродовж вчорашнього дня тривали монтажні роботи по її, власне кажучи, установці введення в експлуатацію. На даний момент наші кораблі і катери продовжують виконувати завдання в акваторії Чорного моря. Ми проводимо фото та відеофіксацію тих подій, які відбуваються навколо цієї вишки, для того, щоб передати, і, власне кажучи, ми вже частину матеріалів передали і для компетентних органів, і для Міністерства закордонних справ, щоб вони могли використовувати ці матеріали як аргументи подальших судових засідань проти Росії. Борыларына Русия аметист гемысы Қорчалай ФСБ хатимлеріне есе борыда олған Украина ішчілерінің сайысы мирахландыра. России военной силой никто угрожать не сможет. Ну, прошли мимо эти корабли, завтра еще кто-то пройдет. Мы вообще на это не реагируем. Никакой угрозы я лично не вижу. Ну кто может России угрожать? Тем более Украина. Не смешите меня. Украина тыш ишлерін әзірлігі Русия тарафындан қырсызланған мүлкінің қайтарылмасына талап етті. Ми розцінюємо таку зухвалу зміну російською стороною розташування у Чорному морі двох самопідйомних бурових установок та нафтовидобувної платформи Таврида, які є власністю України, як черговий епізод широкомасштабного грабежу майна і природних ресурсів. За собою ми залишаємо право вимагати відшкодування від російської сторони шкоди, завданої такими протиправними діяннями, які є порушеннями відповідно до Конвенції ООН з морського права. Черноморнефтегаз матбуат хызметі айтқанына көре донатмаларына терроризм ве халқара керген вазиет себебінден кечірділер. Ресми олмаған малюматларға көре донатмаларының ерлерінің денештірілігі Украина нафтогаз шirketінің мүлкінің апске алынмасымен бағлы. Эльвина Сидбулаева, Наталка Калинка, Вильдар Тарахташ, Заман, АТР. Түркия өз деңіз лиманында 27 рус гемисін апске алды. Апске алуновны жевап олырақ аңлаталар. Чүнке велсі Русия түрк байрағынен 8 геміні блок еткен еді. Да, таздықланмаған малюматқа көре руслар апске алған түрк гемисінде идарежі донатмаларыны ештен шығарғанлар. Екі тарафта бұл меселені чезмеге шандыра. Ахмеджеттің турецкая соқақ сакенлері ат деңішмесіне қаршы чықалар. Инсанлар шерінің рус акиметіне язған мектубіне білдірелер ки деніштіров оларақ бұйық мадди зарар кетіре біле. Бұне бәрібер сакенлер емінлер, бөлі әрекетлер, милетлер ара кергенлігіне кетіре біле. Сакенлердің фікіріне көре ат деңіштіргенже шерде чезілмеген проблемаларға көз ташламақ керектір. Белі ки Түркия ава сыңырыны бозған рус ұчағыны түрклер ұрып түшірді. Шымды турецкая соқағына акимет елек олған рус учыжы Олег Пешков адына бермеге қарар алды. Бүгін Қырым блокадасынан 88-ші күні Чангар сыңыр кечтінде инсанлар ашайтнен берабер химик малземелеріні кечірмеге тырышалар. Тәпсилатлы жа Гүлсум Халилованың левқасында. Бу арабаны Қырым ватандашлық блокада активистлері түневін гече тоқтаттылар. Айдавчылар Қырымда яша ярымадаға 400 литр шынген сабун кечірмек істеділер.
Акция iştirakçileri оларны кечермеді. Нәтижеде олар юклерні арабадан чықарып Қырымға yol алдылар. Шымды сеп ысынмалар меркези штабта болуна. Мүлкетчілер Украинаға қайтмақ үшін разылық беклейлер. А что тут комментировать? Тут так все видно. А что видно? А что, непонятно, что ли? Откуда вы известно? С Интая мы получили и везли. Вместо того, что наши татары поддерживают, а наши татары бизнес хотят делать на нашей крови. Вместо того, что мы должны Крым вернуть, они вот они, Крым возвращает вот таким путем. Смотрите, порошок как таскают наши братья. Bundan da gayrı Tunevin gece aktivistler daha bir maşınanı toktattılar. Aydavcı Харьков'tan Kırım'a yol alaydı. Arabasında tatlılıklar, süt mahsulatları ve sabun alıp keteydi. Sözlerine göre bu satmak için değil. Не знаю. Вот я не знаю, честно вам скажу, не знаю. Мне просто непонятно, почему я не могу это сделать. А знаете, что? Я знаю, что да, есть блокада, нельзя провозить более 50 килограмм. Да, я знаю, но тут нет 50 килограмм. Тут все в пределах нормы. Я не везу ни оружие, ни наркотики, ничего запрещенного. Aydavcı bildirgenine göre keçken sefer sanki правый сектор askerleri onu mahsulatlarla keçmege razılık bergenler. Так вот я вас не мог пропускать. Так что можете возвращаться назад в обратную сторону. Не, они... Bugün sabah ise Çıngar keçiş noktasında 4 kadın 220 kilogram kalbas keçirmek istedi. Sözlerine göre Kırım'da satacak ekenler. Ukrayna'da pensiyalar keçkeni, mında ise keçebileceklerini umut etkenler. Ялту, в Симферополь было 4 человека. Кто куда? Для того, чтобы продать. Продать, заработать денег. Говорили разное. Говорили, где-то пропускают, где-то можно договориться. Где-то нельзя договориться, ну, как получится. То есть на свой страх и риск. Ну, горький опыт не хочется больше. Первый и последний раз не знала, на что шла. Şimdi yapısı mahsulatlar merkezi штабта buluna. Onların sahipleri Ukraynaga qaytmak için razılık bekleyler. Gülsüm Halilova, Eldar Ismatov, Zaman, ATR. СБУ-ға ЛНР-де қызмет еткен Женкевер теслим oldu. Луганск вилаятының Сакины СБУ ашқан программанен қолланып, жинайчылығыны тоқтатмаға қарар алған Женкевер Украин мақсус қызметшілеріні ЛНР-де алақасы олғанны таздықлады. Теслим олынған Украин халқы өгінде афуда сорады. Я гражданин Украины, Евгений, 1956 года рождения, уроженец России, житель города Привольна, Луганской области. В июне 2014 года я добровольно вступил в ряды батальона «Призрак» Луганской Народной Республики под командованием Алексея Мозгового. При поступлении на службу я получил автомат Калашника и 2 магазина с патронами к нему. Я имел позывной «Нойбак». Во время прохождения службы я принимал участие в обороне города Северск Донецкой области. Функциональные обязанности подразделения, в котором я проходил службу, входила организация укреплений боевых позиций и несение караульной службы. Убийств, мародерств и других тяжких преступлений я не совершал и искренне раскаиваюсь в содеянном. Прошу прощения у всего украинского народа и призываю всех ополченцев сложить оружие. Русиге қаршы санкцияларны да ярым елға девам етірмекні Авропа бірлешмесінің 28 азасы дестеклеген. Бұл ақта Авропа Шура темшілжісі сеслендірді. Аңлашманың бежірілмесі үшін санкциялар девам етірілежек. Ләкин Италия баш назиры Маттео Ренси Русияге қаршы олған санкцияларны ғайрыдан бақмақ керек олғанны білдірді. Там қарарыны Брюссельде декабрінің 17-18 күнлері алажақлар Авропа Шура топлашуында. Америка Қошма Штатлары өз ермайыны саты башлай біле. Белі ки ясақта 1975 сенесі қабыл өтілген еді. Там қарарыны декабрінің 17-сінде дестеклеме кереклер. Ясақны ермайы фиатлары түшкені үшін алмаға істейлер. Декабрінің 14-інде ермайының фиаты бір баррель үшін $35 қадар түшті. Америка темсілжілері білдіргенне көре, Америка Қошма Штатларының ермайы базарда пейда олса, Русия, Саудия Арабистан ве Иран ермайыны четлештіре біле. Бүгінге бұл сонки қаберіміз еді сілерге ей ақшамлар тілейміз, АТР-ден айырылмаңыз.